bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Perezida Kagame yashizeho abayobozi mu nzego zitandukanye ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo ya 111 n'112. None ku wa 11 Gicurasi 2020 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashizeho abayobozi mu buryo bukurikira. Uwa mbere, Moses Rugema yashizwe ku rwego rwa ambasaderi, hanyuma agirwa umuyobozi mukuru ushinzwe protokolo ya leta muri Perezidansi ya Repubulika. Uwa kabiri, Ambasada Jacques Kabare, ambasaderi wihariye ushinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwishyira hamwe kwa Afurika. Uwa gatatu, Theophile Mbonera, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera. Uwa kane, Clementine Mukeka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Uwa gatanu, Patrick Karera, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibidukikije. Uwa gatandatu, Dr. Regis Hitimana, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibigenerwa abishingizi muri RSSB. Karindwi, Julien Kabera, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda aricyo REMA. Uwa munane, Valeri Nyirahabineza, Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Uwa munane, Ambasada Guillaume Kavaruganda, umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uwa cumi, Shakira Umutoni Kazimbaya, umuyobozi mukuru ushinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uwa cumi n'umwe, Philippe Karenzi, umuyobozi mukuru ushinzwe Aziya na Pacifique muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Cumi na rimwe, Philippe Karenzi. Uwa cumi na kabiri, Sheila Mutavo Mutimbo, umuyobozi mukuru ushinzwe diplomasi y'ubukungu n'ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. 13, Joanna Haguma, umujyanama wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane. 14, Darius Rutaganira, umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Bikorewe i Kigali ku itariki 11 Gicurasi 2020 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe washize umukono kuri iri tangazo. Ngibyo ibikomeje guhindagurika mu bijyanye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Tubibutsa gukora subscribe bituma mubona amakuru video zacu zigisohoka, tukaba tubashimiye. Naho bye bye.